Ni tariki 19 na itiere ntuku 19 tukungwira miaka 10 ya Weru TV tukubanganiretie mogaruruku ya manene na ya mwanya kendo wa takuwirirwa Nyankuloki TV yekuendete ria mutambone tukonio chamba bwetu ni tariki 7 mweri yuejete yuetandatu. Weru TV itwirumuri rwa miru. Kirwarira turantwerwari mugomo yoene matatu iyulwamitwe nyuma ya muchemone yona thirikari na kulwamia maandamano ya ntuku yele yarayatiete wenyangia bunene ngwataniro yete nyuma ya thirikari utumiria kwinamia mauta ya ndisuru na chiringi 12 ya tawa na chiringi 38 rutere rungi na rura mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ibaminiretie Rais Ruto akiwa nwethi na ya maute ndutendo ya Iran ni kumanena ntubo ikio tukubwerwa reto kuria re kethira no kuthoania kama antu ya mauri ya mauta ya hukumu wa siasa kiuria tugia ntukerwa reto kuria kama antu ya mauri ya mauta ya hukumu wa siasa araniria batu kurokira namba yetu SMS etena mari buruni yo 23578 na inya mitandao yetu yo kinyanilia Facebook na YouTube Weru TV na twatiri tukuthoma maoni ya kuobura tuhitana mbere ya muya yara tukuthiranirite utukuvwerwari. Urataini mutujua Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Eni matatu kulwamia mugomo wa kiumia kimwe kienda kwa Kanyarwaria na thirikari. Amaramari kuoneka kuidhokira makutano inya nyuma ya mugomo utumirwa kulwamwa. Biashara ochokera Mpala oreste njia matatu nterechia mawa yonekete wa chianto. Na baba inge ba biashara chogorio chokia mirango kuthiatira ntuku ya yelea mugomo ya mauta. Ketheka mutegeri Weru TV na nguchokire nkatho chia mwanya no ntubo kona kanya kangiga kega kwatana abatu kiendeto chieto onbeto awini wa kingero na monanile wetu wa mathithio tukobwerwari Imorin Kiremi tukiambiriria ndeto chieto ngwataniro ya ene matatu ni tumiretie kulwamia mugomo gwa kiumia kimwe kenda kwa kanya rwari ate atikona thirikari uchwa witikanirie bwa kwinamia mauri ya mauta kaitenio kauna bwa bunge baraba kambini ya one term ibaminiretie thirikari bakiwa nio iraete inya amaramari kuidhokira biashara cia Kenya kaita kama maandamano bakiwa inya borithi iyaka barai watho karia enyangia bau. Mwandiki wetu andeto kuma mushi munene wa Nairobi Anthony Kathinya na tuambiriria riboti yo. Mea mugomo matatu kurunga miuti na mbere barabarani amuna kwangaratani biashara mathomo mwe na ngugi ingi mugomo jule unolonga mitu kwa kimya kimwe kile musemani olodithi kitomde gatigati ka thirikari na itithia matatu ni betikanirite kuthi na mbele na walaniri kwa kimya kimwe kienda gusilia ntaira kire thina gwitia kwa gore maguta. That in the interceding period between now and Tuesday 26th May of 2026 that the strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week to provide an avenue for consultation, negotiation between the government and the stakeholders. The government, conscious of the difficulties that the public continues to endure following the skyrocketing of petroleum product prices, has taken very, very deliberate measures. Kumane na bobo bia mabia itithia matatu ni bioletia memba ba gucokera ngugini na kethiro gakime kimoto diete gutithiro kwina weru bagacokera mugomo ni ujukaile. We want to urge our members wherever they are to go back to work. We've come up with something whereby next week I think there'll be something coming up. So we urge them to go back to work.
and we want to thank the government. We are going to work very closely, and we've agreed to form a committee which is going to look into other issues related to the transport sector, mostly on PSV. The strike has been suspended. That is what I want our Kenyan citizen to hear. And if that does not, we are not able to agree, we'll come back for the same. But for today, the nation should run. Thank you very much. Nao kagitaka bunge ba Kirimara na baleni ba kiama kia DCP ndiba menete waziri wekele Kipchumba Murkomen nontu bwa kugwetani ulole munini wa Rais Rigathi Gachagua no inyangi bwa mugomo wa igoro kulingana na bunge baba winyangi bulabula thithikire igoro ntereje Mount Kenya bulale bubanga ne thirikari nene. This is not a narrative. It is a concerted graft, state-funded criminal enterprise. The regions consistently and deliberately targeted are the Mount Kenya region. The singular goal is to manufacture the false impression that it is only these communities that have a problem with this government. Kuweka kabila, kuweka watu binafsi kwa shida ambayo imetokea kwa nchi ni makosa makubwa kwa waziri huyo, na kutofahamu na kuoneshana ujeuri sana kwa Wakenya kwamba unaweza kusema ni kabila fulani ndio inachochea mambo ya mafuta. His utterances yesterday about how matatu used to conduct themselves during the reign of President Uhuru Kenyatta were reckless and totally irresponsible. We would like to tell him that he should not divert the attention from the real issues. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Inyanyuma ya ntumiri ya kulwamia mugomo kweyanwa ikuonekete okuyiro wagagia bunene ntere mwanya cha tauni ya Meru muno rutererwa makutano aramara maribonekire kwa wingi amwe abuporithi beichiomirie ukabanira bo ibokenda kurigiria wenyangia wetana mbere no kuyirwa. Arua yuka intikwijire kuonekana kwina maandamano jegi gwitia kwa mauta ara stage nene matatu kuonekana kenike mubira ndakare sitango stage je ikiwa theneri chukurukira mogomo itobu ndene nyampara ekeu rutoni mokoroni ntemenyane atatu amogeta ndene nyampara ndereu itobunia neke mauta tobu ndia mana bobo etokirika gita nyumemyanki etirambia gwakwa ndene mutire yo kangangi ajambe mbithi na ikundi bingi mwanya bionekana bitongeretio ntububu atongire marbatatu baraba ingi bationekane mujene kijonyu mekia matatu kwitho ikiuga ati mugomo juju chukurungi wa kiumia kimwe teka tumba kuga ju kuthira atwa ugatukujutiria nonto atongeria betu ba national ba kumbokaraniria nthiguru na thirikari betikaniria uria tukwerewa mikakati ire wirite kujukua itiumba kuthithua na pressure imanto ya kwenda kethira ni parliament ikare nthiguru bajandiriane bone kiwango kia mauta ora bakomba kwinika so kulingana na sababu ira baejana tuona kinya tukwina sababu tubakiumia kimwe kethira kiumia kimwe kiathira uteatu abajukitie then tutethira twina bungi tiga gucoka kurungika ngari cietu kai agenda ni mutire wa kangangi mugomo juju nitukaije kuthira untu bara batumire borithi ithwa gitonyera kuinyiria bara bakwandamana ende kulingana na watungire matatu ya ndene kaunti Meru bagwito muntu kinyomwe bakogwata mbaru ukaja kuthaka gwatwa kinyangia batwi tutego support wenyange bwiko kana bwiko na ingwete kinya batu turatangasite twinde
twauga muntu roka gwatona winyange bwo kana bwiko thirikari ne jukie sheria uria ibati na guti mutongerie kinyomo wetu ukethwa etete kwithwa agitetera mwarifu nonto mwarifu ni mwarifu ethwa ari kibatwi mwarifu ethwa ari ke biacha kire antone baubangi kinya kethwa ari muritwaindi akethwa ari mwarifu ajukirwe mwarifu kenda twithwa tukiumba kwathurana winyangia na riria muntu agutetera gyoto kiawe kana riria tukuthithia manto jetu ja gikatiba nonto barabonekene nandi jeka mugomo juju joteretu kwa kiume kimwe bakira thirikari kwa kiume kiu kimwe pethe bagishoa mbeca na bagaita tekenda gutikira mauta jau ja kwinama But Tuesday nio twa thirikari yetu mwanka Tuesday twithire bakumenya uria bagachwa inya na bagaita maume pombe gutweberia tax kana beberia kwa kana na bachwa mbecha pombe gututetheria kenda tumba kuthithia kumba kana ngugi yetu itikagwe nuntu areri umabubungwa tutentwaega ibikimo no bakora thina mone muita ya kunene ke mauta kona mantu atararonete ona ndiko twira ati diesel ati ketere guru nkurukie petroli kwa botu beba wana kwa ona ndi benike diesel na benike nini na petroli tutana ntoto cia one time kana two time kira tukwenda mbio imauta jarethwa nukenika no tukwenda twinikira mauta kana biashara yetu kenda yumba kuitikika Muthuri Murioki Woro TV mutine yokangangi Gute biashara nyingi ironeka witithwo na mbere ya stage ya maua gukionekana gute na antu kana inyangari cia matatu mbere ya ntumiri ya kulwamia mugomo kwithirekia ya no nyuma ya ntumiri biashara icionekire kwithirikia mbiriria kuruka pamwe ba biashara bakirura na bangi betariria obwabwa kwithukirwo ni enyangi abratotariri mwaniki wetu Antheto Dennis Mugendi Mushine maua ntuku ingi nyuma ya maandamano ja maguta ugendi na ukinyanithiria wamwe na biashara ni kuonekana gucokera mushine juu indi ya biashara baria barugurite ngui ciao bariwa ni asara inene bagutara na baria athira kinya utiaguri na ngarama cia kugira into bando ciri iguru nditangu ya kwendira twa rwari ngui ni yaga ci kwenda cogera lakini baba inge batarugura ngui kuringana na ura gukari nonto thai ndi ya thai nduga yakwa nugona induje lakini utewa te ya bagwya endagia nguo na ntuko jenarwa gukiri buru customer bateromba gukinya nonto bwa ngarama ya maisha uria itetie kinya customer nonto bwa gwa bwa maandamano jaraje kubate komba gukinya ko batu turokere rokere na turiona je katomba kwana tukari unonto gutena weregero bwa kwethera tukende gento mirigo era tureta ya mbere murigo for example getia na ngiri 10 urejo kethera murigo juitetie mainda nande turiromba kethera kombekana buru botenekera ngarama ya maisha jaja nonto mtu otogatura otekomba korea lazima waroka rokere uge expect ugoroka niriana gento gya korea uge expect end term achiari bakare ya fee sibitare ne tukare ya mbeja chendawa na mantu jange jama ingeja jegi otoro stage no tingari se matatu na barabara nene inka irio cia nto biombe iricokerete itu thina ira twina cio itithira na ntuge akwilela kuma mto bikibiki mwanga mtongari twinda twirethio ngwici otheri turugirro gwana na bakuitite guthungumira ukana otheri no ntunyabiria bongo ba uitithiria mbeca otibe bana bia uitithiria bana tweterete munene wetu anene betu batwariria batwira na tabanyanyia ngarama yu no ntunyoko na ngari kana bikibiki utikinyongo nguo kuona urita petroli na wekira maguta kwatuko tukioka ni ogoro tweterete money communication ire mwana inchi anyire tu ngarama isi maisha kenda tumbo karabwega ni ndiromba raisi wetu Kenya no ntuno mbigwa kinya thandaria mugambo Kimiru natigana ya gutwakira nyomba natigana ya gutwakira njira nanyiye ngarama maisha tukaka miaka iwe ngezete lakini mantu ya karabwe bwega ukethoro imo ciarire ukethanura ka ngoroba mwana akambiria kurira kana kengo skuru kauta na mbere kiri investment kana choka mbere mo kambondiro mantu very important. Let us think about our stomach. Athainyi ntobitete sana kethimo tu yo regoro nyanya regoro gitongoro yani nyasukari
yonde binto bitete de arabirare mbere beito agura suka nya siringi 50 ya siringi 20 no karuga chai no wanto bakanywa musina bakarinya mutubu agura yo siringi 50 na bokaomba kuria na family na bokanyira ende thai thirikari ruto nireke kwenjoy mwananchi kawaida utwira okweneka chiringi ni umwe no utwira wako uturinga iboko bepte endi uturinga 49. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. Atuete na chiontere chiamara mushine yo chogoria nara baba inge ba biashara bonekire kwithira bakithuro chokia meari betrete wikwa na kuona burantuko yayigelea mukomo yo mautekethire gitana mbere irombari kithirikari kwiyana ngerekana ibokenda murio yo toro yoko thotha ya bura mwandiki wetu wa ndeto kumantere umwatiri Mugambi hautwathira kirirwa muthenya we mundi tauni ya Chogoria wibugo kuri nyuma ya muthenya wegoro gutinda kuri kwingia Kenya na nkinya kariba tauni ya Chogoria batumirite maguru kuma rukiri mwankogoro guku gutina antu gutina biashara ikuendelea untu gutina antu bakudina ngari na maguta me iguru riu ne katukuga guku Chogoria ni one time atukagoma nkinya gutirio nkinya tudikirwe manduka mainge matindete mari mainge kuma rukiri mwanka muthenya endia na nkinya ringi biashara bari no guaya ati baraba kwandamana no abathungire tauni eno na kubenyangiria thoko ciago Chogoria kumekoro tukwanjiria mugomo biashara iruki buru no tukinyoka ta kinya stage turi raije tutikona ntu bagukamata kuringa bwa maguta jaitirie mwanga toga migomo tona no kaba tutonya mugomo nikanda maguta jamba kuimana tutikona biria no ndonati kulingana na bo biashara igenda na ya tio antu bambona bona tutega magira ngari na ngari na jite kwija mirigo tutegemeagira kukamata mirigo iria kwija na ngari kuma all over the country lakini thaino gutebo nkinya ya na arimo bathiete masukuruni sukuru imwe mumtheite wira no ntwana bateja sukuru Uma athithia bikibiki kuthungira endia ni bandigo na nkinya manduka gutari muntu ukenera kana kuga maandamano mamaima mureterete thoko kana customer biashara tembega kuma maandamano makwambirie goro guku gatuti ona ekumiria kuria ndiwe mboki ole seria rikaula kwa gutwira mbara ici atwemaneria maguta nikenda biashara jiomba kudiwa kenda tuma kurera twana tutu twetu biashara gukayikirete gukira ande tukurigwa kuma maandamano mambiria tukuria kathirikari ikirete itemania maguta mamabarute taxi ria jikiretwo maguta kanda mwananchi wa Kenya aomba kutina muturire ni umire mwana maandamano gutangajwa kuthira tugikinya muthenya we muthi gatagati gutikuri na mugaru munene gukiringithanwa na muthenya we goro mwanka gintu tha 8 cia muthenya indi murugamo wa kari kwinga barabara na gwitia bei nini ya maguta uri gwogo Ishuke isishuke. Ishuke isishuke. Hapa sisi Mbogia ya Wero tuko hapa na tumesema hapa watu wapiti. Leo siku ya maandamano. Turegereria kuraja ikubidi tukadiororoka. Endele batuwero maguta hapa. Arabu tukolewa mbesa jiende. Barabara jiongwa neindoku. Kwaula tunatute komba kodinoko. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mutongere wa kiama kia PNU Peter Munyana atumiretie gutira kwa michemanio ira irabangire kiumia kiena wikwa mwanka tariki 4 cia mweri twetete na ntuba mpangaratano ya mikomo ya mauta. Munyana onekete kwela mikwe mithikali nturi no mwira nari akimenya batiomba kwithira bakiana na akiwa we ni mumembo mulikuwa ngwataniro ya Rutero regana thirikari. Musiasa Peter Munyana oragochwa gite kia ngavana kaunti ya Meru na meneretie muno thirikari ya Kenya Kwanza nonto bawetithia ngarama ya muturire wa ntuwe gakia akiuga bari ruthogo nonto atongoria baba ibo bakugunika ki maiwitia ende stima ni iraitirie rwiro ritia rwa karaka tukwenderua ngurundi na rwiro rwa kuma mwerene rwekiri paipune na mauta ya itia bora itetie into bionde kabiwitia thirikari nei
michara antu ibathiriro imichara muntu wandikitha i muchara yo awe aita wanusu ya ita kethirikari imwe tukairo nyumba iwakwa ichi tawangane affordable obaba ithirikari nibo baina kandarasi ucha waka ibo baina kampuni ira chienda cha interview bia kura interview utumira bia waka ibo bakugithia mbecha mantu ya mauta yaya wetwa njitunji ewiri etwa tu kampuni ira ikura mauta ya unara ikura Saudi Arabia kampuni chio tomba witithia mauta witithia mwanka muntu are moi kurea kore abiria are moi kurea mauta mwene ngari nware mwakinya ikuimbia kariya nonto nuitithiria yarema unto bonda arema kumenya imbia kariya Nkuruki munyana kuri atongoria baba kethera kaba kurema gutongoria antu ibatigire atongoria bangi ite kethe ukurema umare ko twira mantu yo uru anga mantu yao no twira anga mantu ya straight of amusi anga nini na Uganda kaba kura yo mautana aba Rwanda a Tanzania bethira na wino obura butareka kura rubuka ura nangi we mauta yateko kinya Afrika wa itio hao ene so security ether na remingo enu na umenare ke otwa ya ngono ukethone keri majukumu ya manene yo karia antu abakura wa ya meru ende tukura watu kuthira icho itwathikite antu batanthatu na maburwa itwathikite bangiringi kuma ba thirikari ukuma itura iri twantu eana na 45 thirikari remini ukario tebwere yo igitaringi kebwiri kwebela ukaremo ni ukaria antu na intobio we thirikari onto uni onjukumu ya thirikari number 1 kobwiri kuma ureko twango no ingi anga ukabwithia barabara ya wita na antu baikuya na nire kuko bwithio otyo tukuona nyacho thukangire ingi kabukurea becha mkarama yeitia uremero security no remero ingwe tafadhali umeni na kethiro batumiteni na barutira mwananchi maendeleo munyariuga rwembo noro wanta 2027 yetu ibangite Kenya kaba kuriri ntuku ya Kenya na bari we one time kinya corona anturene na nkulukira na anturene bamenyere one time turene nara waita kagwata na mikinduri bari one time waita kachuru nara itie mutu ati bari one time waita nange ndare nara na robiri Southiment bari one time waite kithithina na buri one time kabukwolola ikonyira inyiro yo buchumbura nkiripotera ndeto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi Kathoti mwenye muno kiwega ki Mutegi na kiwe Mutegeri kwithira witete ambere na kurumira ndeto chietu nyuma ya gaita ati kuraya tukethira twechokera na riboti yegie anto baile baraba onekete otiwa na ngurario chia mbulobulo cherisasi rabarethire baki watantukie goro ki maandamano yarario ya witia kwa mauri ya mauti nyuma kaita ati kuraya ogeta kuraya Antobati non tuire boao iya motejo tena meri ende antobati nanteto beda irobe mitumo mukabubanine nanande merieri kankroki moroto jora makinyankroki Weru TV negociaro kairi nakiri gociaro goko kwena tojo mwanya toto dongi to wiki kithurano kijite na kinya nyuma ya kithurano Phineas Imana tokoria barabari utongeria nebiro birito kumasiasene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa Kingeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kiangatonyi inya kinya gigokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri nteto ore gutondoka Mutembei Edward aramisi chonde etaira makurungune ja power ku kaithangike mono ojo nwe muthonji wa mwerekera jogi siasa ntinyari wa Kinywa Njuma yetana tugetika okanlo weekendi agakuretera nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya ojo akarongika matha na kiume gya kwaga gitamburukia ethera gwikyokera gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa Kithenji agakuingira kithiururi siasa cia Sunday itechunki ore chumirete na ngerano cia migwi kenda gukubanganira kiume gya kugikyambiria ntuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe iji tinte twaki iji inkoro ya Kiremara ichwa
I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories. From determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Muchama niyo kayothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngura chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe Nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na magurija te kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya 3 na
turugura ntuku chonde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 2:15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na cio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 2:15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Ngakuwa togeni orengi twicokera ntubaile umwe wa kumatima unonge wa kiraria no thimenti betete na mbere na kurengurario chembulubulo kuthiatira maandamano ye goro kongi na kumbicha cha CCTV ichi yurete na kuonania bura amaramari baraithukire na kwenyange nduka ya Ruby's tereje getembene arabatiete mukururio ywa asara haritwa ibonekete na bokuria njantuku yegele ore skuru ira nyingi chiureti achiari batigaikia na skuru. Mwandiki wetu Andeto Nilikithenji na tumenyithie chio. Nembisha cia kamera ya CCTV cia gituo kimwe kia maguta ntererwa gitembene ikionania uria mikorero mbere kwithirwe kiuna biashara iji na njira ya gwatura bioni kuia intobia nduka amwe na kwenyangia guku nene ibarombere kuia kilori kia migate kiraria kwina gituo gike na kinya kuia ngasi cia kuruga. Konge antobairene batigina banja shamwere nyuma ya kuthandurwa risasi kire maandamano jantuko egoro mtomwe kuma roterero timao geshigo mbunge kia Bore na ungi kuma kirogine kiraria geshigo mbunge kia Northimenti. Kwa mali yetu ambita wa Dennis Mwiti nambita nguge makanika na ala Hoodland opposite kwa mbabu na oni victim egoro ni ramperfectre na imperfect tabone na mono nzila ife kwa karata no ntonde na research kiu na research viero ne ATT NET na evidence chongwa chiriaja kimbicha kwa hiyo yumite ni sijui maisha yangu itaenda kukua aje mimi ndio nimetagemewa uno ngintu kirambomba koromba kethirikari kikaigwa kiriro kya mauta ya bakwariri nto mauta ya ete into binyo nto nande uni to kana ndi bampangara teria maisha yakwa nana ibakwenda kulana kunywa na mkuru Nataka kuwajulisha kwamba hapo jana kulikuwa na maandamano yenye
kufuatia mambo ya bei ya mafuta kwenda juu ambao wananchi walikuwa watu wa matatu walikuwa wameitisha maandamano. Ilipofika mwendo wa saa 8 nafikiri hiyo kikundi kikakuwa kubwa na ikaanza ku overwhelm the police officers na wakaanza kusukuma police officers kuelekea station. Wakati huo nafikiri wakati askari waliona wanataka kuingia police station walianza kuchoma fence ya police station. Ndiposa askari wakaanza kutupa tear gas na risasi ku repulse the group. In the process nafikiri kuna risasi ambayo ilienda astray ikaweza kupiga one of the members of the public by the name Crispinius Munene around 8 years around 30 years old, approximately 30 years old, and your stray bullet nafikiri ilipata kwa pacha magoti juu kidogo na akaweza kukimbizwa hospitali ya St. Teresa's Kirwa na wakati huo anampata matibabu na nafikiri yako kwa mbere ya maandamano kuronge kwa muthenya jwa ntuko ya Narua ni gugukujeri ntangurutano mathaene jaro kiri mushejo wa Mutindwa maandamano ja kirigeria kinya mathomo ari cukuru ira nyingi citigishingi. Oni mbitagwa Kelvin Dadson ndi muhudumu wa matatu Meru main stage na oni kira gitumete ndoka ca inya Narua I maguta jaititie na batu janto ba matatu kuringana na rate ira maguta jaititie ayo utege ntutumba kuthithia kaire thai on beta samido onde ndereba rori gitumi ga kugoma mbere tureta Nairobi na mauta ngiri twero thai kuma Meru gwita Nairobi urikira mauta ja ngiri 20 antuba mpoka bere ngiri 22 gwita Nairobi ngari kanywa ngiri 20 ko no agakwa murigo. Kanyene Kawero TV mbeta Nele Uwakithinji. Akiaria Ngeretha mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua wete thini ya mauta ira yukuyirwa kaitene kai yanitie no chiendi bwa siasa banene hawete wetikaniria burabu isekene muno ya GG ni mubango ya Rais Ruto kaachia Kenya na ithulete hati Ruto aikera mubuko chiringi 40 kiolite ya disuru na beterori irachienda kwa thiurune ya Kenya. Kale Mutembe na aturingi achio. Akirendi unga yae agishuwa kugwatwa njarani ya Kenya baria batwire omea nthigurune ya Ngeretha kana UK uria wari munini wa rais na mutongoria wa kiama kia DCP Honorable Rigathi Gachagua augite mubango wa thirikari kana G2G na mubango wa kibiashara wa Rais Ruto kwiguna wengwa gukurukira mauta na mainya kuma nthiguru chia Middle East. Real issue that face our country in matters fuel is conflict of interest and state capture. The G2G arrangement is a business arrangement by William Ruto through Gulf Energy to fleece the people of Kenya. Gachagua augete ari na habari gukurukira mubango jwa G2G kiri maguri ja Meru ja maguta kuma kiri betirori. Rais Ruto ni agwikira mukone shiringi 30 na kuma kiri ndisoro shiringi 40. In the landed cost of petrol, William Ruto pockets 30 shillings per liter, and in diesel he pockets 40 shillings per liter. Ne atindikiritie maguta jare kauntine ya Turkana ne manganete gusinji uturo wa kari buru. William Ruto and Gulf Energy forced Tullow Oil to surrender the production and prospecting of oil in Turkana to them at a cost of $120 million US, which is equivalent to 15.6 billion Kenyan shillings. It's pure theft of a natural resource given by God to the people of Turkana. Ne atitembere kumeneria rais na thirikari iria atongoretie ni gutura uturo wa iguru buru akenya bakinyirikaga. When the country is burning, despite having been properly briefed that there are problems, and Kenya will come to a standstill. He left on an overseas trip in a private jet, I am told the most luxurious in the world, where you are paying 5 million shillings per hour. Ni ajukitie kanya ukau umushokiria waziri wa ukaria wa ndene na urongameri Kipchumba Murkomen na inya mwandiki munene wa kiama kia United Democratic Alliance UDA Tawe Hassan Omar. Kipchumba Murkomen leave Uhuru Kenyatta alone. She is not the president of Kenya. Uhuru Kenyatta is retired. Let Ruto carry his cross.
I've heard Hassan Omar of UDA saying that people have been radicalized and asking what people have done to William Ruto. You are asking what William Ruto did to people of Kenya, why they are so angry. You should know because you live in Kenya. He abducted and killed their children. People are still in pain. Muthia augite nthiguru ya Kenya iguraga maguta kuma nthiguru ya Saudi Arabia na ntereche Dubai, nthiguru ya United Arab Emirates na tekuma Iran, na kuingwa kwa Strait of Hormuz kumana na mbara tekyo gitumi kia gwitie kwa magurija maguta aja nthiguru. We should not be told that we are having a challenge because of the Strait of Hormuz. Our fuel does not come from Iran. It doesn't go through the Strait of Hormuz. Our fuel is sold by ADNOC in Dubai and Saudi Aramco in Saudi Arabia. Nkiripotera Nteto Chiawero, riotora yakwa ni Caleb wa Mutembei. Kaitakara Minista wa Kigina John Badi na wa Mainyo Piyo Wandaji batare thirikari neiweke kabone bakiolota thirikari nonto bawitie kwa mauri ya mauta na rimwe inya bakoneka kweyana mataro enduku mabekwa wite metho yoyengene yatione thine ya mauta Rais Ruto inyawe ni onge wonekete kuangaratania miario yore mbere akiwa ngarama ya mauta goro Kenya nonto niyo nthiuru ina uchumi bwe guruburu kwaringanithwa na nthiuru muturi. Just to be specific. Metho John the Kenya na ndeja murikite thirikari ya Ruto gukurukira Minister wa Mainya Opiyo Wandayi uria ni wogwete muthigo kuthangikira mathina jagwitia kwa magurija maguta na wakigina John Badi barungamirite ndwangicha gitumi iria iringithagia mukenya na njire nene ya gwitia kana kwina makwangarama ya uturo na kinyamantu jegi ugoti bunda bunde ne mpandikite ne kurera nja ne kurera twana ne kurera bichi baire baba Wandayi na Badi kagita gate kuraja muno bare abunge bungene 13 rungurwa murengo jwareganaga na thirikari na nibonekanaga kumithũmbia bunene. The moment you increase the road maintenance levy by even a shilling, leave alone the 9 shillings being proposed, the ripple effect is enormous in all sectors of the economy. Took over power. I've never been to State House. I don't intend to. This government will go down as a motor vehicle tax government. Wandayi na Badi ni bedrite bakigeria gutetera thirikari ya Rais William Ruto mantune jegi gwitia kwa magurija maguta na ngarama ya uturo gwitia bakira Kenya bakiriria nonto thineji yumanetie na ndoa gatigati ka America, Israel na Iran atongerio bare abonekaga kurita thirikari jimaitia bakiuga ugoti bwa maguta butibatere kuongereka kinyanini nonto ni kuinyiria mukenya. There is a problem in the Middle East, and this problem has caused scarcity of fuel, and the prices of fuel have gone up. Last month we tried very hard and used 6.2 billion to stabilize the prices of fuel, and we reduced VAT by 8%. Our international oil companies, Honorable Chair, despite the difficulties they are experiencing, have assured us that they will not falter, they will not fail in delivering their products to Kenya. Atongeria baba bare bagarurite mayari yao nyuma ya gutonya thirikarine ikarikanwa kagita gakwariria muswanda jo kigena jo mwaka jo 2024 jure jwendekithagia mpongeria mogodi kirinto bya maguta ni bareganire na inya muno nontubu Wandayi akirigare gita riu no waejaga thirikari ya Rais Ruto kirira mantuneje uchumi. Badi akiuga mpongeri iringiringithio torobo mukenya wa kawaida bonene. That which you call playing to the gallery is what has made Kenya Kwanza government, which was just stamping, to climb down and accept what Kenyans had started saying early and they were not listening. Therefore, we will continue playing populism if that is what is going to make Kenya Kwanza listen to us. Who advises this government? Who are the real advisors? In terms of economics, in terms of finance management, leave alone politics. Politics we can deal with later. But who advises this government? Because it seems to make mistake
after mistake. Mistake after mistake. Urio kurigara ni uria atongeria bagarukaga bauma murengone jumojo gisiasa gwita jongi ukarigaranga. Nontu Rais Ruto wengwa igita riu ari munini wa Rais Runguru wa wathani bwa Uhuru Kenyatta na thumbirie muno mpongeria maguri magutene akirigara ni kinontu maguta nthigurune ya Kenya jari na goro nkurukia Uganda na Tanzania na jao jambaga gukurukira nthigurune ya Kenya. How come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? So, and yet the fuel being sold in Uganda goes through Kenya. That tells you that that kind of explanation is escapist. Ukorerwa gikene kiuria akurwa ne Kenya na Kenyatta ongeria barutere rurega na thirikari indi na aremi guchokia. Kenya is a middle income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. Kiuria kinene nimbi igarukagarira mutongeria ni wogwete muthigo. Mena nirio chia asiasa kirimante ja kunyamaria mukenya igeta na mbere mwankari. Gagwetera nande ni kuona uge bora Rais Ruto kirimante jeje jonde kuona ikuo wenyangia na wamba burebo gukujerwa Kenya akenya bagichwa kuthikirwa butigweta na mbere. Nkiripotera Nteto Chawero TV mbitagwa Dorcas Wakaria. Tugita na mbere ni ati munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na kinyete kauntini ya Nyandarua na raitite mbere na kuonekana kuthetera thirikari ya Kenya Kwanza na rombete ya Kenya obaka nyocho antaira ya kuinamia mauri ya mauta. Hini nkuthuranirite riboti. Nataka tukuwasihi wakati tuna matatizo ama mazungumzo ama mambo ambayo tunataka serikali itufanyie, naomba tuweke amani. Tusitumie ile nafasi kuchochea wananchi, kuvunja sheria, kuibia watu mali yao ama kutatiza uchukuzi ama kuchoma magari, kwa sababu ukichomea mtu gari yake amefanya bidii akanunua gari yake ya biashara ama ya kusafiri umchomee, hilo haliwezi kuleta suluhu, kwa sababu hiyo haitapunguza bei. Ile itapunguza bei ni hatua kama hizo ambazo tunachukua. Tusiharibu nchi yetu, tusiwe watu ya kuchemka na kufanya mambo ambayo yatatuletea hasara. Na vile naongea hivi, tutaendelea kuongea pamoja, kwa sababu sisi mambo ya siasa, sisi tumekuwa watu ya siasa. Sisi wakati wa ukoloni ndio tulikuwa mbele kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Hatujaanza siasa juzi. Wakati wengine walikuwa na fikiria vile watafanya na mzungu, sisi tulienda msituni kupigania uhuru wa taifa letu Kenya. Mambo ya mfumo wa vyama vingi, sisi tulikuwa kipaumbele kupigania vyama vingi na demokrasia katika sehemu hii. Ile mambo iko tu kidogo ni kwamba hata wakati tulikuwa tunapigania vyama vingi, tulikuwa tunatunza mali yetu, hatukuwa na tabia ya kuchoma mali yetu sisi wenyewe. Tugita na mbere ni ati mubangani wa kiama kia Wiper kauntini ya Tharaka Nithi John Marete na amenirete thirikari iguru ria wongereku wa mauri ya mauta. Marete ariwe inyakethira Tharaka nio njene urokaririte ite kia munini wa rais te kuwa ngarama ya uturo itethirite ibainyilia ya Kenya barabangi. Awete otewete na mbere bwetu miboko yeri kauntini inyakethira ibobe na thirikari njarene. Makina Mbabu na tumenyithie chio. Marete uria ni coordinator wa Wiper Tharaka Nithi na uria kuromba giti gia useneta ke ithurano tuthiete ni augite gwitia kwa maguta ni kuga antu bathi na mbere na kuthangika, akiuga nkinya kariba Tharaka Nithi bena thini ya maguta ta guntu kungi. Maguta methiane na barabara, maguta methiane na kila gintu muntu akurea kunywa na kuthi ikuga kagita kara muntu aringithire maguta na mwire bwenda kuthiri buthire wati kwenda kwerewa.
arete na ugitete gitumi kiganu ekariba Tharaka-Nithi kwirwo bena munini wa rais Batibati guteta ni untu na bone banyiritwe bena mathina nkutho kagitakara antu ba Tharaka-Nithi bakwinyerwa bairawa bena munini wa president lakini nkwenda antu berewe omba kuwa ti makosa kwithwa twina munini wa president icha sawa lakini munini wa president kinya wena kumenya gutie maisha tumba gutura onoke watwenwe ona aratwambirie nwe ona atukinyite mwanke munde gutie maisha tumba gutura kethira kuthi ithina augite kumaruto atonye gitini ki mauntu ma uthondeki wa njira gutikia ruthite na ati kuona gitumi kia kunenkerwa kanya kangi akiuga Tharaka bekagirwa raminusu ikarekanirwa murimu uria wina nkinya ngavana wa Muthomi Njuki maruto akuthungira gitini ukaraitha kabarabara ka wakitole senator kuma cia kariga kuya mwanka gatunga ikathiriri kumukire na wowe ngono ugire kumukire ni augite we ati na thina na kindi muntu uria kubaretera bathura ati thurikani ka kuthiria Kenya kionekana nkinya kumurika Muthomi Njuki ni kiria kuga rutaga wira chuka na mara gatenjaniria ekariba Tharaka mtie na thina na ntamuchege kabisa lakini ntamuchege no kathio tunintire mbogo utwiri ng'ombe twende thokoni na etikumbeka no agakua mbogo nyamu netuthiririe netwinyirie ndenda kwaririo Tharaka nkuga mwega icha sawa no etito kumenya no mwega lakini Ruto no kethiro tero ronge na rwa ngavana baitwinyire nonto utyomba kuwa Tharaka-Nithi Tharaka especially Tharaka-Nithi ndio rokite thamba ng'ombe ndio rokite mara na akungi ndoni oruthite wira lakini re tuwiro turutharuthite na tunini ikitumi watharurire Tharaka wonaniria getiena bate akuruthirwa gintu kionde kia barabara etiena bate akuruthirwa gintu kionde ira ikuhusu county government eri thoko kana binambi neke tumkwira ntu Tharaka-Nithi iwan tam ripotera wa TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabu kongi na kuni ate ya kariba Isiolo bareo agendi na biashara ba matatu ibaritete maoni yo kuni maandamano ya ntuku yegoro na araba kuwa mugomo yo iyura ngaratanirie ponene muate yo ntuku bakiwa inyakethira mugomo iyurolwa mitwe ni antobaka imunobo ichumiria kwithira becho tungatabo matatu Murangiri no wina riboti maandamano na mugomo jura jwithirite jura izwinyiretie kariba Isiolo bareo makanga na biashara na agendi barabara na Isiolo gweta Meru bakiuga wagubu bogendi bubekirite hasara muno. Hii mugomo ya siku mbili sisi kama wanabiashara tumeathirika sana. Tumeingia hasara kubwa sana. Sisi ni watu wa kusafirisha vitu mbali, sisi ni watu wa kuongojea vitu kutoka mbali, tumeingia hasara. Tuyawitia maguta ya thukangite kabisa. Nondo transport itekobwa utege ntomba wita kogora utege ntomba wita koendia ende ni ukira tuki antu bakerea kwa impara. Ukiangalia vijana wengi wamejifanya wenda wazimu, but si wenda wazimu, ni lifestyle ili waweze kusurvive. Tunakula paka pipa, imagine kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Tuku itwathirikite muno nonto wa kwithirwa kwina mugomo yoyo iko na kwithirwa maguta yitetie muno mwanka ya bindi twite mugomo kengo thirikari umba ututhikira bakiare nyume mugomo ju kurungi kwa kagita ga kiume kimwe kenda thirikari gwatanira na ene matatu ibaugite kagite nega kagutina agendi baba ingi na baria bakweza ibaguteta nontu bwangara magwitia arena bo agendi barombete thirikari kuinika maguta ankuruki kenda batika inyerwa ingarama yuchi ogendi. Leo tumerudi hapa saa kwanza si ati tumerudi hivyo sana, ni hata vila yani tu hakuna kitu iko, hata abiria yenyewe hata ikirudi hakuna watu. Tunashukuru kwamba usafiri umekuja, lakini bei nayo iko juu kidogo. Tunaomba serikali iweze kuangalia maneno haraka kulingana na vile tumesikia kwa taarifa, na tunaomba sana waelewane kwa sababu tumeteseka muda huu hawakwa. Nkurukiba kiariria kunyiwa kwa maguriza ndisiro na chiringi 10 na kuongerwa kwa maguriza maguta ata ibarombete thirikari gutegera ntubugo nkuruki kenda kumbithia rwangiruru rogendi na mwankira thai barenekire ndisiro na chiringi 10 lakini petroli yongo itaringithwa na kechenji ubathithirie ntikona etethetie inyake ndisiro nonto antu bandisiro chiringi 10 bo kusema ukweli yake Mungu uteke ntoemba kuthithia. There is no way you can
you can hike the fuel with the 46 shillings, reduce with 10 shillings, alafu muongeze kerosene 38 shillings. Hata ama ina make sense? It doesn't make sense. So inke reporter antato chawero kuma Isiolo beta bantam Murangeri. Na bwakari na biashara kume Gembe North iboretie thirikari utumira kiumia kiu kimwe mugomo yonekete kwithira yolwamitwo chwantaire njia ya kwinamia mauri ya mauta ibataririte nya kuria kwanirwa ni utongeria burabwe kugaiteneka bakiwa ni bari na wiregiro ponene thirikari ikethire kendera mwananchi wa nthi wira ne bura butionekete kwithira bwikinyanile kaburu. Akari na ringi biashara taunine cia Gembe North ja mutuate antu betwe kiongo na rari bonekete gwita nambere na biashara ciao ja withire noende bauga mugomo jurajura ryo matatu jo baringithiti na kuga kiume kiu kiejanigia kujurungika kuombeka kinyenyiwe na thirikari tangaza kwene kwa maguri ja maguta ukuraba kuikwinyirite uchumi bwa nthiguru anene kiume kiu ketindenda kiu bauga bakwayana totete kiumia babati nyoto antu koisele kiumia ntu koimbinge mno batu to kwibwa tumieta mno imanto yonde ya thide kantu kwemweu na ito sogete nyuma mno tukona yako bya kwarire byo nondo bono suru bwa to itawa na iboli njirenge ko lia mbesa manto iba kuba kwenda to bwithire na mbesa iba romi tena ngwenda nyau nondo yo to kwera to ogero nyumba anga to kwetherwa nyumba itu to misi ambino tena maana ngo bitu na mbata byo yo to kathomethia betu na o to kara ntu gwikuluka nondo athirikare to kinyithetie ikuria no mame o to kumero yuru ke tharukari Nkurukiba kiongera bati kuendelea o kuendelea teke baka kwenda to andamana to kuendelea kana ke baba kondo to tikeri oruare to tere ndi wetera ntu kuba kuira nondo tuku na to wetera to kire ya impara thirikare ruto ni thero yakiremera muno nende no lelio ne muntu ni Anthony Kabaromi nonto we no are kwena mie lakini o me are kwena mie mesi o bikongelo binginya bitano nonto teka mpara ere Anthony tukwera ba tora barabarene mpara yo bare mukumare ruto ukumere nikagita na karaboni ni muthiro jokire thirikari riri wathani ne rungura rais William Ruto na atongire bangi brabatarite na kura bachuge baberukire na batikurukagie manchete bakabatethia tonga ja kuba inyeri yaki awire batu vijana bonda mama mboga na bangi bawanga ba watu wa bioski tukatoasa indiwanga bottom up katwena mberwe mbia ichi ari kiondone sirateka kandi kakonda twethiao atongeri babetu twathurire ibabati kweta bakoleli mwananchi wakawainda wakumia beta muntu aringo milioni ciake 5 akauga antu bako begembe no thibambira besa sawa nigo bambira mauta yo yakinyite te batu to tukwirite u itariki tweterete tukwanie muguru babati ko bagethikira si mwananchi na bati ko bagethikira si mwananchi ora ubera ye ake babati ko thikira mwananchi ora obakosoa kenda belwa wananchi mbiba kwenda na mbiba korea Antone Ntocheweru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobo. Kongina kuni ate sisi wa barabara David Bario nonekete kwithira agitariria ate thirikari ya kaunti ya Meru ina ngwataniro mugaru na ngutu ira ciithirite ikithiulunkuo ati kwina rukugate ate ka thirikari na bamwe ba minister ba gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Ethingia. Uthenya wa MCA wa wondi ya Kianja ino ikaina ibae na ikinyithi cibitari ya Miatheni level 4 kenda kuthurima ara wondi ya Rumera bakuriuka gita kaira yari gukwo kagita ara ikinyitio kende kathi na mbere no tumikira mwingi wa ntere ino na kakinya kuthurima ngiti yake indi uwerethiete na mbere na gwaka kiri cibitari ya Miatheni rwari turi ya Miatheni sub county hospital ara kubwetha ke inspection ya progress cibitari twina male ward na twina kinya kubwithia gate hospitali ya Miatheni ira hospitali nene kabisa ndene ya Tigania West na tuendelete kubwithia kinya renovation ndene hospitali twina a very able MOH kana daktari uraro amirite hospitali
na twina a lot of cooperation inoi tuendelete boya na maendeleo yarabu kuona ndene cibitari nio tukua maendeleo bila kelele. Nara Kagitani wa Ukeni augite Kagita karite MCA agatigira metho make monthe marikiri cibitari ino kenda kona ni gukira yumbe kwigiteithia mwingi wa wonde kianjai gicigo bunge atigene wezi kiri kionthe na gakinyari to bara bathomagira cukuru ya kuthomithia mantu mo daktari ya miathene KMTC. In the next few days tukareta equipment chia 21 million ndene cibitari ni kenda barabarari na maubatu ya wita Mutindwa wawita Kinya Maua wawita ringi narabo Kirua bethire batiku wita kuraya uchwa matibabu kana uchwa specialized treatment nikenda cibitari yomba kwithira ikisavu antu betu ndene Ekenjai ward na Kinyatigania West at large. Maendeleo ya cibitari ya kethira yaitetheria Kinya KMTC nikenda ritwa bona kuntu ko kumba kwithiria mathomo yo kana practical chio non tuba kethira batina cibitari level 4 ire equipped well kana ya kibwea batumba kuona courses imoje kubuthira ndene KMTC ko manto yayo ndeka yetaniriti amwe county government na Kinyana national government you support na nikio gitumi tokuwa for now ni maendeleo bila kelele. Mbere cibitari kutirari na ndawa na services itirabui lakini nkwenda kwira antu betu ba Kenjai ward nkwenda kwira antu betu ba Tigania West cibitari nende na ndawa cibitari nende na daitari umweya uraro amirite na kinyaba ke akuya iba kumba kuona kwina tofauti ya rira tene na nende kiripotera ndo cha weru kuma ntere chemiathene gicigo bunge Atigene West Mbita wa John Nthiga. Kathochi mwanya muno kiwe John Nthiga na tukarombore keri une MCA Ken Naiba entukweru aria kithuya wit na mbere bo murandi yo cibitari ya miathene murandi yurako kaita yonekete kwithira yoteanilitwe. Kathochi mwanya muno kiwe mutegeri wa Weru TV na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia nthe tochi yetu chentukweru aringa kwendera kaita kia not kububweya onbeto awini wa Kinyero.